7687 0244087687. If labor part Emma Batan yina aye guy if product and a dear by a memu here and omde or more iron na nema womade and dear aye kama papa so will not be beer aye organic 100% eguma who do me if plus and a if normal waba pin for wokwa wo so de wa wo mono bata mono no bomode se won sabeke bi aye pad wanwa so ne midwife for yina edi ho dance e kamfo e de kire apemfo ene abata mesra wada mo amoye mother care no bomode se wo pad ya obeton no obeton labor pad nam se ne de no nkwa na atone a ekontem 0550000990 0550000990 afeya abobo grow fine herbal tonic jemeso mojedrom super mojedrom de bebre wo hom na so de wonoma ehihya wo kama e ma kire se bibia akoye wo nipadua mbo ho ban e free infections ho vitamins ahye ma na nipadua ne timi jane na so de wa yade ache no bia enche no wate apon e grow fine herbal tonic bomade apabi na se wutumi ni de wotena se meet ba ko mienu na won sa no na nyina etitiriti a edro no e grow fine herbal tonic koko e na wo mo de aye eno nti ade ache na tese won ka no etwam agina gimienu miensa na ye num sia fasi won ebobom ebeboa ama nipadua no enyini fine 0244 596532 0244 596532 Rocker Clinic Limited Kumase Alaba Abuabu Station wapani siko house no wamene no na edi enhwe bomade akọ ho no monam se wo de he won ba ya che se do musi bu adwuma na de hye ni mo de wo kan ya se rocket de no kwasem won bomade pa wo mo no ebi eye Pacum capsules ememedro emema no se mensumi ni o petre sam ne nyina enne Pacum capsules abehwa no ema no so agye enam se ye Genicure 442 eno nti ahemfie no ache saa then capsules so abebo prama prostate nsensem won egu nsuo tentem ne nyina no aswa no e de amon mom na nanu ya medfagen so abepi so eboa e ma moja edi afurusane e woni paduam woni a wo mko ma na so ne na krokro ache wo mom afedi oti ya woni paduam de na adwuma edin so ye breach ani kuani contractor wo bedru fia ne medfagen no watete bia mene ade beche no na hoden foforo aba ni paduam ni nyina da Free Rock Care Clinic Limited and a wadwa so 0248885040 0248885040 ya mensa papa afi abedwa fo mo ni adwena yanko yanim papa aha ya 87.9 FM Pastor Julius memo akwa ba mo di aduane gede na jama mo se hwehwe Adiana dan adane evangelist Mwakwaba na yere Mwakwaba. Okay, Pastor Julius yenko yenimutin na yenhwe yenua ba Agata dede abena ama maame no papa Agata dede abena na maame no papa ma me chetie funya chem papa Reverend Kamo Foriata ma oye Krista don me oye pa there is why fine so why papa I didn't get I say okay. That was here when I'm got some more. Okay. Ma, I didn't hear simple. Abna, I'm say or how kaka. So we be atun James or that way I'll do on him home. And yet 7 papa or no. That man, yeah, you two ni penny now for us. I mean the story I can in a pempa 49 years, but papa or better. So papa, dear no papa mamma. Oh, my kind several times say nyamenya do ba wiase a ndi aka ye wo say papa na ma mo say mo kan say fatherly love say fatherly love na ma obi ya brempon a ene nka wo kon say do say do so ye wo say fatherly love na ma obi ba ye nipa kase nipa okunyi ni bidia ene na nka nipa mo life asay e do so say nyamenya do ba asase so ma so ma meti asase so o wa menti so papa te so nti ase ndi aka ye wo ene unyankopon do ba ye enti so tia bare nka semu pa ma e ya japade no wo pe also be some question ka say o ma me e ma na japade de ko hwe ne papa so it means say nya papa no na mum bibi o fi se nka se nka onya na wonya ye nti e no wo pe ne papa
any be me papa me so me say but you first adwin abaye was so 49 years say kra won ko 50 some say mamunya 50 na mo come any post na say 50 de na mo some nyina woni na mo money post na mama me pani te say was say wadu money post de nka wo papa edge de wo sabre wo ya ka papa sam kan ka wo o say wo man man be ma no ma wo mo ni ade say baby o no baby o ma be gina ho ara o gina afa o papa ya de nti mesre say say nya ba wiase ewia san because team ma me nka say ma me no nya o mo ni bia manyen say ma wo me wo mfie bi ni manya ba ma foforo a ba ma no person ne me ware no wase o ne na me do abram ma me say me ma me ehwo ma me na me say ne ma me sika so mfa mba to de bi na me nye ananka wo tinka na ware ne ka mo no on tinko mo nkwa ware bi so onya ba wo nti so ba wo dia mo nkwa ware bi ani ma bi wo mama ye nti ase wo ba wo nkwa di o ba o ma me so pa no so de wo ba wo di ese nka untinka ma me nkwa no so pa so kwa ware nti o de wakoma enti de nyina se bi odu koja o nana no wa anya basa wa ntete wanku wa mo wa tete o de odu ba bi de aka ne se nka wo so wo bra bo yie na ba bi o pese odu kwa kodu ana sister wa nana sa edu ma me de dimlem no obi bia mu ma mesre Ghana fo onya ba asase so a onu nyankopon de ababi de obeye bia oboda achi besi wiye bia no ehye wa wo nsem ye obie ni wa sa wo bobra na sesi obeka che o papa ni honte wiye ya ma onye yi wo wa brabo ti mesre ye kwa ye kasa kire ne papa ma ene miraho na ene mitu oba bia fose se woni be manyem na be man se wonjia ana enye wono a sese omra ha ene futu amede mama ni nyina no omunyina mra na se ebeduru mre bi no enkola no bi wo behwe wo mu eduru ba bi no omo beba do bi sa ye papa no woni se wo tia na woni be ma bi yati ha bebrebo bebreba wobon se wawo akora na duru baabi na wawo tete ne kakra wo ha papa ne se mini bi no menya dan ni ya se tuma ne fo munyina brane na monhwe momma na munya mema ne bia asam nya dan ama wo se wo monhwe nkola no kora enye hwe hwe wo tonsu ayiru wo tonsuo wo ton bidia yiru ho ton wo ton amangwa yiru ho ton wo ton mekwa yiru ho ton na yetu manefo wo ton su ai kekam drinks ni bi bububom na yetutu wo mofo se papa bi si kura se wo nhwe wo ba no hwe no ena dia mesi dabi munya adwuma no na mo sisa mema na mo so mo hwe mo mani nyina amara na mo hwe nkola ni duru ba bia afre wo mo baba bebusa wo mo papa nom omu behwe papa na onu edru mre bi na woni ni koje wani no na yinsen ba ye na wo gya yakola ne bo wo so na wo so tia nkakra na wo de hwa wo ba ma ni nyini ye no ebedru mre bi no nkura ne ba hwe omu papa enne ma me ma me ra ho papa wo ma me ra ho papa se de wo sini ne ma me gina so ne ma me 67 years na wo keka kire no uma me akwa awade woni ya mokra me sese woni mbiamedi aweho ni nua no ma wo munya papa esere hwe nanim ebaye wo mo ya papa ni nua no ebaye wo mo ya papa ne se enne se wo mo behwe na wo mo besu asem a watena aka se wo mo ye dan na ma wo 1.5 yesika ketwa yesika ketwa 500 yesika ketwa July ya na January ya na akwaje yo yesika ketwa wokona wo yaji kakra na we dia bagakra wonu nketwa ne mo sister nani ya bradie papa se de ma me ka che o se ene wani bre wonu nketwa no ampa ya wo ba panyini a ne de ade so aso awo bo wa bra bo ni yie wona esese wo tenetene wo mu nan kola ni tumi bo won chen ye sister wa ha ye nkone nkosra no nye benya kakra afiri ni ho na se wan tumi anya de sese wo ya na wo mu atumi aye de sese ye ya e de ba biema wo kwatena wo na nan chen ka wo de ye nka wo no nyame aye wo yie na nafo wo to wo mo nchen ya wo nko an ye hwa wo enti ka wo no wo de an se adwumesua misua minyi ni sese wo na na tia sanka meka cho na na se ono so ye panyini bone
so what can some way the children war. No one is so entering off one close school because na who for Munano, no who for Mosutano. It's a baby, Sikano Efa him from it is a woman not see as your own. I can one and now someone can make catch no. I can one who say yes. So what the mouse so a young war, a show war. Maybe I want into the making. Because me nyama bo me tia se o papa na wo ma me ko ware no se wo mpe wasem a wo ma wo ba ho bosomi wo bedi ni ho bosomi wo se wo besoa enkuruma emi eburo na yempe obi aso yema ne beda ye dem bosomi mu a enti mesra no sese bibia nka echi ma no onkeka ne ho ono so de ma ba wiase e die no no so betumi aya ma ne ma enti kira wo ma no ade a wo monye na de wo ye de bibia mfiri mu ma sese se wo so wo ye adwuma wo yene ne ho nya adwuma ne papa hia na akabure mu eden no 49 years wo hwe ne ba be pem ne na wo ba be ka se e ma ni nyina amra me da se mu nyina amra omra mpani wo mo fa papa no mo mra no mo ahwe mo baba be job mo baba job mo adi na oda eja kokus 66 enche na odi no dwuma die ba wiye ona no cross dan kom kakraka happy birthday eja usu na mi shira papa na umfie na aka no Edward man get kase amen 87.9 Kumasi conference ba ma bidi okay mami yenya bay picture baby a me hwe ba ye odi oya de tan ato ono ni mai ene ni nuanom no yeah me baby a me hwe ban pass o create gab bi pass ono ne mafo yi o mu ni wo bia wasase so if this woman is not there na sa gota na wo de to ono that wo wu a said ono ye ne ma me bi sa na ne ma de be ye Akoma bia ni nuanom be pesen ko mu me fa wo mu wo fa asefo ni wo mu mei enka me wo mu but say wa mo wo hunu say there is a big gap at the woman tem sanu ni etufu say busua hwe fashion team say wiase ya wo ba na so Julius oka yenya wo ba wiase say team abi before na ye na minu anhweme na minu say do so sika pa wo mo ame na minu say do city TV so haso 700,000 kra wo ma no so la no atam 1 billion dia ma obi ya keka nsem hunu obi sika dia ma me say me fa ma obi me fa mre mo na muni me fa me nkotum Edi adwini na aba bi before teams 87.9 Kumasi say kia ne ke e wo say obi na hwe no boa na ote wo mo no ho so asante kasa wo se won re ne to no watan ti wo sa abo se tama giegu akonya no so but ku eno ano no enka tia wo to kakra kura na mfama ni mpie wo eno na ma akwa na wo da subura na no efrinhye du nwotwe no wo da ho che ye no Yesu aba obepa mo ama obusa wo say ede na menya mawo look at the questions that ensemu akwa nkeka me kran ka mi ni obi a o se mi obi pa na ko ta makoto nsuo no mu a Yesu ka me ho to me yesa me kwa no obi asa me ho no Yesu se krache asa na buza nya no mu na ade ma mi o ede na menya mawo ansa just what woni nyo de ni ato obi so sa na amana ka ho na ka 18 years na ka bofo no ba first year nka pauto ase kakra na bra wanim na second year ni sa ho ka nya nka 7th year no ka beto nsuo no bi but omo no ho so ebi ni enu abe okay ye be sramo papa wo ho papa ni ho awurade a wode aba wiase no owo ho ono na hye ye enti no ka che David kan wo say se me maame me papa mpo pomia awurade de wo kura me enti se wa nya maame wa nya papa nche se ntimi mobra ye nkonko bu se Kumasi aprema fo ni Ghana fo ska fo bebre ameto maame o bebre ameto papa but then they have succeeded enti abaso yifiri wadwunim na maame ahwe me papa ahwe me na no de all the bad ya ne kra che wo be che 49 years wo da so hwe papa ede na ahwe free wo maame abrewa a wo ko 70 years o wonya den abrewa wo no sabre o na o kase na ni ba ko so ko operation o say assumption so do so o si se maame ni wo sika exactly o si se kuru na jama maame ni sika ba pesa wo kokko ha maame ni edoso sanya nkola yi kura no a ye duom ja enne bi obi aba adwuma na aba adwuma kwa ketua ne ba
sisters sawadwe na 49 years gina ye na ye wadwuma mama na me dey sentin sanka mama na ewo no na mama ni free ma nye ne nana kro na nka behwe no ai sanka mama ni ekwawo no se na so 13 years ye fa ne se na mama ni 13 years ampa sebi ne ho hyedan bie amenye sho no se nipa ne ne da wie no onyim nyina na one ne danti ho bie enti wo de ye fa ne se nyame mfa sama na nkokọ na wa ma bia nye nana kro ya na nka behwe no ho no kan nana na wo feska wo he na abehwe no enti se wo ma me kwa aware sebi nyame aye na dom mpo na wo ye na obi aso ni mu so obehwe no no se ene fa oba ne brem na wo kwotena aware ase na ohwe wa wo te anu mo ka se na me ma me nhwe me no nse niska ma ebusa wo se ana wu ni me pa cho wo swa no sika ne ba wo na no ka cho se wo ma me asende ana ade ya ade na nipa bi adufuru pesa me pesa me ka bi ma no but me hu ba bi am fa asem ne fa because asem a o ka no ne ma me ni di no me nti ase mama at the age of 49 who won cran nine ama ba fo ba odi wachi o de na wa ya ama nkra no e de na wo mani mpo omo ya ama mama mi hu ye ene wo ba wa bra bomu a wo ma me nya wo to owia mpa cho wari o de aka nyina ye se wo be bo ho so wo ye bibi e bia ne se na papa ka se wo TV so ye nim se me pa cho wo wanya adwuma na wo expect me se me be ye adwuma mfa hwo ma bo me ho so a aka wo hu se me TV so nti me mouse ka enye bibi eya ye njai sa de ne se me mama ti se ya wo pe half plot yi wo hu onyenya half plot obeka se maame ne sensi fie ma no wo de hwe obeka se maame ne sensi fie si plot ne so ma no na me de ye se wo tie wo se wo man kra no enko mo na ho na wo mo nko no na maame ne de ofa ne sika me hwe ne na mo na omo mra mesom no maame menye sa de no menye sa me de papa time bi ameda ne nua nketo ne ma ne ntem e be de ma ye ono anasem because omo fa mo papa eja pade ma wo papa wo so so we papa dia ene me hwehwe ne ma okay wo be na nka papa picture bi kura wa na wa peni din aka na nka hwehwe ama enti me mama wo busa na o ka se saka ma me ne manager pade ya nka wo hwehwe ne papa no e ho na mu se o motive nti a agenda ode ba ne se ma me no eme manager pade na ne ho nto no enti me da me message onkoye no homework ye on start abrabo ne foforo so so wo ye bibi ama ama na kwana ko hyehye wo abrabo ne foforo ne pe bibi faja ama no na da cho so so ama ese ama me ha ami ametra ha mi ame frefre me da say ahaya Akoma 87.9 FM Akoma mu Nsem dwumade no ana waso egusa da wutie sene so Joseph Fashion awie wono na ahemata de kama ama we de me yenwe momre yo eti ewuram dia na chese ye kamfo dia chese Grace Gift Herbal Clinic and Laboratory Services oguswa ehwe se be ma ya fa prostate cancer ne enlargement cases ni na fa bra na kache enemu mra ye nemu nsa ya de afa fibroid treatment no he ehwo wo mo de dro be kan e ma fibroid no ai se case 5 da yem ni nyina na ne kama ama chese bibia ko ye dia ma stroke, diabetes, hypertension, hepatitis A, B, C and D, ulcer ni nyina wo mo to ase wo ye ba ya kai se exclusive vaginal steam no ewo ho ye chi shop no aye kama de hwehwem na naba na ni aka hemfie ho 0543 320030 0543 320030 Hey, me don't react. Let's say go for India. I'm fine, Papa. Why so go fine? No, me show cry. I got a abroad there. Me pacho sa na me din obi ani mu. Nti edin a ewo nkracha mu. Ena ye agata de no. But the din ta de fra wo pa. Abena free hin na bai. Me pacho me fi achim adokwanta. Achim adonkwanta o ma me ne wo papa nyina na free ho ana me pa cho da bi me ma me pe ne free ho na free achim adonkwanta okay abia yi hwan na wo de no e bai me pa cho me ma me ne bai yankwe me pa cho me ma me ye fe ne me be hwe de so na obaye adwuma bi wo Kumasi krom ha na onyinsan nti onyinsan ye no ye se edu mra obewo na maame ni ja no kwan e ma no ba ye nkrum achima do kwanta ho nti ampa obewo ye no ye se me papa no ne maame o se ne sowa e ba ho e be hu me okwa aba no amba biom nti mi nya ba ya sisi ye se na mbisa me maame se na mbisa me na se na me papa we me maame wo onyin se me na wo se ba 2 years e na o se nya aware foforo nti na odeme bre me na na yo se papa ne se on fa me mra so nso be wale ne dia on fa me mra na on be wale
nti ono so de me bre me nana nti tama me sisu nkwa na me nim say bia me nana ne ye me maame nti ne wo ho a be 2 years or 3 years na waba na o ma kire me say me maame ni ansa na me de hu say me maame me tra me nana nchen saa nti kakra mu na me nana no oyo dwadini odidwa nti no anche bia na me wo be ye 13 years say 12 years na me nana na ni fry nti me ba say me jai na me hwe me nana no because o ka kire me say me maame na wo me ama no na me jitu nti me jai school na me hwe me nana nti me maame ba ebi wa be 2 years na waba na okọ be 2 years na waba na okọ nti me tra me nana nche ya ama me di nyiye be 16 years na me nana no wu ja me nti wu ye no na me nim say bia me maame beka so me ba be sini enko na sese wu nana no so amede wo man wu wanye sa nti na me wo kro no so wo ho a na me nana ba ko san be fa me na me ko tana na nche na me bre yiye asa na me di nyi pre ma blabo nti ho a na me wo sa na me ba ko 87.9 Kumasi na me ba kro fufuro so be bo me bla na me be wo me ma na me ne omote na me maame oni me ma me maame ni me ma na me ka kire na se me maame me pese wo kire me papa wo kire me papa me jidi se be boa me ma ya 49 years ni maame ankire me papa ne da na me tama me si su kakra na me nana no ka se o papa yi wa ma nti no de transesa na bibia be ye fine nti me nana no kire me bia na me papa kwaje besia ewa quick credit investment ya dia baby adwuma so huna fei na apeso obi adwuma wo pedwetire na ade ahye wadwuma no ase ananse adwuma no wo hodada nanse sini trust sika samyema nkoyie wo pesika ade atretre wa hye mu quick credit sebra na wonom enom ho sa kwa no so wo bibia sabre bosom na book off na emergency bi atwache wo pesika de atwaje honom eye quick credit investment e hode de wo mo terms no eye flexible emugo pa collateral sembi anim wo ntwa so umie service umie account and one Ghana card 0302 200390 0302 200390 eya shananso wamunyuma de nyina man Ghana sikakura bia ba time Bank of Ghana and ama mutumi krata na emomo no wammo bosiam ewo internet esom da biara da faka waduane ho se Covid organic tiger nut powder wo de befra aduane a wudie sa ye nkwan anase koko enuane bia ye nsu aduane no wo bedi pe na wasa Covid organic tiger nut powder atadua won ma hata ayamu chemicals bia anymore no na wudi bia fra aduane no ensuo de so wutimi ede bi fra no wanom ebeboa ama onipadua no vitamins ahodo no wanya bi ewom vitamins A B1 B6 and C afa minerals te calcium iron potassium ne zinc ni nyina ebi wo ma odasa ni bia wobetimi edi bia apemfo nyina so mutimi edi bi wo makoda nufu a Covid organic tiger nut powder wobetimi edi bia enkofo how bia emra wo se ma waduane enye wadrum 0505 408862 0505 408862 Tom Brown wa obia so agia tumo aye home sweet cereal legume mix wa mo the wheat emo any soya beans and afra enti wa hwe soya beans wo mo wheat wo mo edie na chese mo ahode no edoso emo odun so dia eme pa enti anopa breakfast no aye home sweet cereal legume mix and obia edie abusuan mu no edi fra kwara wanya busumi nsia so ekro obia betumi edibi miti aduasa na chese aye ready dadada na obia tumi edibi high fiber content wo mo nti dane da wo tadi a cholesterol no eteso kura masrade ni anwanom efri ni pedue mpoku trading ketia Dr. Mensa edum PZ edum pampas KO ebu akwa offenso tano so ena tonso eye bisa home sweet cereal legume mix tombra fufure na eje wodie 0246697358 0246697358 3P garlic mixture eye kama pa ho dance de ni de no kwasem ye edoso pankanka ne ma no aboa ma wo mo afiti kro no akoyie pa wobo a wo muninsa na so sha ase se wonum 3P garlic mixture no efi ni niam ni nyina abasene ko e ma wonyan komo de no eya fibroid ni nyina asene ko ama ni padua no ade ne ho eti oda se ni bia ma ne mema edura betimi do ho atoso eye 3P garlic mixture ebebo immune system no
so asan so kura to pressure no so na san so ana sugar level no ebete so kura stroke asthma ene obi ogu nsuo ntente ma sanka 3p garlic mixture pure naturals ene de aba edwa so chane so se ewo glass to mu a ehwewa epaye garlic ahye so de enso eda home 0201 000021 0201 000021 Alaska Star Enterprise Akrania Mapapa Edia Free Germany Canada Spain USA France Italy Denmark and Sweden somebody wa dia broche na Ghana eti boma din se won so be ko hom na wa kopania Mapapa enkanka ene mo amotonton sa niema ibie say wallpapers and stickers ananse bed sheet blanket curtains original curtains bar TV strips light airport chemicals uton bi nkwa dia baby a ubenya ne kama etuo ewa bomre mu no Alaska Star Enterprise won so panika kra bi edia didwa say ba ko ana mienu bi so a ni nyina na ebo no wahwe asokora Kumasi Adum Mrs Anoche Plaza Prudential Bank Enchenwa 0268 419 596 0268 419 596 Dawood Herbal Hospital na kachi ni edrei ehwa na Dawood 360 capsules eframe Dawood ointment and afi Dawood Herbal mixture no eno na di true malaria o se na ni eden eno na di etu ase afi na nse wuntumi ni di aduane no bebra nwa beyo wo bewie na abon wonu mu se ya wo so tia na tie wadro Dawood Herbal mixture afi ahotutu ene sasabrosis yade eno no mienu bako ye topa ye Dawood 360 capsules ya no bi na fa tu sisi yade no as ointment no what the best rasta baby a wote ya say ya joint we chiri bremom anasa usisi no so no the best rasta wo ka bomu a eya onyina bedwane se hum efe ni paduanum 0201 681717 0201 681717 nana ye bi agona sa my spiritual problem ya fa nko na enhwe eduabo edutuo ena fe enomi bia edi unya e wa abrabo no so abrabo no ko wani mu abawachi uhunu ne yamaso bibia ye si nwantan etoda na ye oseka wanu adrom bibi ensi kwa eno nti kobo ho ban kwaje bambo e wana na ye bi akache ubetu kwani amesrodi nkan ko na entoto ne ma ne kama emfama na sade ne na de hyehyɛ agu akwam no de bɛboa wo bia nkankan ene mo amofri akire no wase se wo fra akire na eba na se nye Kumasi na wo na wo pɛ ba bia da free accommodation wo dua kapre kora na be hwɛ wo no ma ba bia da kopim se hawo a wo de bɛba ye na se wo de ba ye no obɛhwɛ ano de ama wo eno ti hye no so wo free nkran na eba mi so besi adwoso na afa figya se ka agona saman ka na wasi e wona na ye bi junction no ɛso 0243 134535 0243 134535 Akoma FM fufu party osana bosome de toso enan Bama den se obehia yen no abedi di free fufu ene nkwan pia ena fe enam brabedi di wudua kapre kra Akoma FM ene ahyehya ye de ba so kwa municipal assembly ni mu hwa Kumasi asokwa ene eba so eno ntayi wa no size awo bia ne penifo se fabra enam se we di eye free wudua kapre kra de momo no e ka Akoma sa so pese wo so asene sika fam anasa banche body atosode wo na ntwie wo aponche wo dwan na pese de be so ye mu am eye 0246 766060 0246 766060 Abwa form a Mira range of products Sankofa natural food spice Panther energy drink Kovi organic tiger nut powder Flora tissues Care Life liquid soap and hand moisturizer Volta Catch Ghana Traditional Caterers Association and Obuase Betes Media partners TV3 and Onua TV Mommy Nyame ensha papa ama sewa ampa for bracket media ka ho ama sewa bia ya ampa for bracket na yesene kana fe yankwa ho mane so na yene yetie fo nkotwetwe nkomo Josie fashion awie ono na ahyematade amedete Josie Sebra no pempa mo ne manyina emfama Kumasi hey bom so woni meet me the sports no enedi enhwe ne munti no ma Josie fashion pempa mo ne manyina fashion designer papa freno ewo 0243433465 0243433465 na Josie pempa mo ne mama mfa woni baby a wo country bi a wo so bepam de amount she ewie wono na ye me makeups na wa ma me rig kama hye nwi bi a wo pe bi a she's benya to boase na wono so aye bi de amount fresh she's it was 0249155776 0249155776 Kumasi Sports Stadium eno owo woni Unity Oil enedi enhwe ni mo afei ye kwa homa so na ye ne yetiefo nkodi nkromode na wodwene efa ye nua ba abena anasa agata dede o maame eno papa
papa issue yi ho ano eden pa 0322498035 0322498036 0322498037 within the baby afefi but I'm Charlotte because this is Charlotte yanko yes sister no the will okay because of the enade enya me ko for the jadie this is a couple for the enade I don't know all people me papa exercise into on we inshallah within the baby afefi cool. Me pa cho your friend Gordon brother. You be doing me na dia be ka chef la be bija. Na na so na me tia pentire ba ya che. Na me dia face la na me kana fam kakra. Na me dia ba me we pass face la ni. Me so na ko do ni be fla ma no. Na me be so ni ni yan se dia be fo no. Ni bu so ai me yo no. Na me be so ni ni na me so be sa ni ya dia pa. Na ko ni da ho me tia po dia ba ni da ho ma. My social media, but and kind of ma, the diamond corner where they be money and so. Actually, so we are by the topic in it say, Penny Papa. Now, myself, a page of idea. So, and it's so far to me. More and Papa, you so after Mamma, Papa. Come papa hwe mo amone me diri sa together come ya koma FM ma me wa ba wo kwa wade ni se papa ni wo no woni me na akọ ma mi papa ni ni je yo tipo years ni wo ko tipo years ni sa ka na tele se wo kwa ko se papa no e ti wa sa ka wo kwa wade ka papa afano ba ko se ka se so wa sa kwa di ba le ko ma wa di se ba wa fara ma mo ko ma no on ko ta ma ni Mani ya wajina ko fa kwa na ko school ko to edum wa ko ya de akwana yeso akwa nai mo so o bi akwana man ko ha mo amu bi wa ma so ko japade o si o hwehwe ni papa because ma na kwa wa de ma kwa wa ko bi ni o to ya o no so hwehwe ni papa e be bi ni kura papa ni wa e se ni papa so ni wo asa de na japade ya so fo ya o no to bi afro ni ka e so ni ni ba ba no papa wa tell Japan you go papa man and be boa me inshallah pa we didn't be free okay kafra went to me and you so 0322498035 we didn't be free hello ba yeah mira yanko yeah so can you na friend and so Akoma from Taxi driver 87.9 Kumasi no ba de me kan say en say oba na ba nya ajapade na go say oba won say ya say won say ma me ba na ga say akwa no ya kwa bo na mi tini tikwa ni nti na won na ma bonte na wa ko won say ma me na nkasa yo kan ya ni say bia wa won na si ya ga say bia kwa na so ni so ba say bia yo oba pa de na wo tinyawo ama wo tinya ajapade ama oba pa na oba won tinya teno anka hu bia Obana ti be dia o ma aka de ti show me dia ye se na me nsem a so ye nsem a pa ni sa ma ka oba na ye ni ya no ko no ni ya no ma ti ni na no me che ti show me ti ya da no kwa de ye je ye se ji ni kwa se ka be ni ya so oba ni sa ma oba na ti ba ti be ye ba ni se be ba ni ti ye ba ni ya no ma all inshallah papa we didn't be afraid mommy said best mommy day eno mommy and every single that's it I'm in check for the Australia yesterday and then next year my comment something yeah a good one na mama yes sana wa there on abana maka chere yeah you know be to be papa say no more say the papa ti atin ni we o mo den ni ana de bia je e ma mo to yi ni ku say the mo bia come free o very bad ta tamu chi mo te ni na ko po ye pa e de wi ati ku ano oba yo no be so ye be ma ko be chi ka o ma me so e ya bi show papa sem pa na me ka tire wo e ti ma ni chi fa problem ni ni pop and now any being for abra akola no so ni shelo na papa ni on shelo no si no shelo uchu mu ya
ìlú ọ̀bẹ tó papa ní ìfowó ọ̀hún tó papa ẹbí ẹbí kúrò náà ọ̀bẹ pa ọtí ní túbìlì na wọ́n máa mímọ̀ tí a ti rẹ̀ lẹ́bi yẹ ṣé bí wọ́n tẹ̀sí wọn ní túbìlì. ẹ̀jẹ̀ pàdé ẹ̀ máa mú ọkà lọ papa náà ẹ̀yẹ́ máa ìbáni ìrìn yìí ẹ̀nà ṣẹ́bi ẹ̀mí àná mo tẹ àádọ́ pàṣẹ ọmọ náà ọmọ nìṣẹ́ bí asantefo bí wọn náà yẹ ìlẹ̀ tó ní wọn ní mmanú wọn ní ẹ̀tọ́ òwú à ní ẹ̀tọ́ ẹ̀jà pàdé ẹ̀ sè kọ̀fà bànú mẹ́tìrì ẹ̀ ní ọmọ jìbì wọ́n ti àṣẹ ní ebi dà àìgbé mú bá mo ṣe ọbẹ̀ ìṣọ̀ papa ọ̀papa ni o ṣe ìṣọ̀ papa fún àwọn ìdè ìdè papa sàmà yìí ọ̀pọ̀ yẹn nìdẹ̀ yìí ṣebí àṣẹmọ̀wé kan sáwọn mi rẹ̀ bèrè káwọn náà ṣe dídí má màmí ní bíbí o ètò sàn máṣá láti màmí ní fẹ́ yàrá ní ẹ̀sìn àníyà ẹ̀yà àṣìdá ìṣẹ̀ṣẹ̀ bí ẹ̀ náà sọ fún mú kanu ẹ̀yìn adìẹ bẹ́ tètè màmí nọ ẹni nkọ̀yà wòye nọ ọ̀ma ní ntẹ̀m àdáhàṣẹ yìí nìyà ló máa ṣe bí tí ní ẹbí àjẹlẹ kẹsì ẹkọ jí ta wọ̀ mọ́ ọmọ tí a ṣe mi rẹ̀ ṣe ẹ̀kẹ́ yà wọ́n ti bẹ́ fà wọ́n adùn bẹ́ẹ̀ ètò yìí yà bá yẹ mú ẹlẹ́dùn báyìí sẹ kẹntìrẹ ọ̀hún máa kẹntìrẹ ọ̀hún à ẹ̀nọ́ mi ní nkó nìyà ebi tìrẹ oṣù yẹ́dà àṣẹ màmí kó ní ibi mi rẹ̀ dé. àmì ẹ̀ṣọ́ papa pẹ̀ nù náà òdi ní bàbí afẹ́fẹ́. bẹ́ẹ̀ yà wọ́n ti àbá fẹ́ mi. wà á fa kọ́ àtà papa. bẹ́ẹ̀ yà bá màsúmù asantemanpọ̀ kò fi àṣẹ lẹ́tà coach. Ní abama mi máa ní ọbẹ̀ ìjọ fún ìyá mo ní ẹ̀dùnmá ní ẹ̀dùnmá dín àmọ́ bọ́ ọmọ yàtọ̀ fún ní ẹtì fún ìyá náà mi ń fa kóyè nsọ náà mi tíya ní kóyè kò fi àṣẹ mẹ́yìn ọ̀hìn náà ọ̀hìn máa tó mẹ́ tí fún ní assembly máa fún kò fi àṣẹ máa mi tí ọmọ pa. Mi ní aba ẹ̀fú tu na mi dé máa yẹ ní aba ní sẹ́ wọ́n mú mpa yẹ sẹ́ ní kíláàdá so tí a fi na wọ́n papa nfie ẹ̀dìyà náà nkùnrin ní wọ́n wọ́n bọ̀ mẹ́ẹ̀ẹ́dẹ́ dé náà sọ bá bẹ̀rẹ̀ sọ bọ̀ pẹ̀ tí a kwan bi a. Because mi ni aba ni se wonyi nani won ti nani hwe ne man nan na wawo wo mo no na so ma me ko apa na won ka se ne man nan na wawo wo me bedi bi amani bi edi so ma me wo fa ni hwe ne yam kwa bi wo duei o ti ni ne dume bi ama e na wo papa so wo pe na tira kwanyi se bi o so wo tia se won tia so na mi nani mu eti ni aba no wo fa tu na chi na won planning se won fa nsanye duma won hwe ne man nan na Onyankopon da dum wo no wo ka chi kwa 20 years a ye be na wo gina asase so won ti ne ni no hwe ne ma no se ya ne ma so bi ne bibie die no ma mi so mo ne bia ma wo so die se ya ma mi yu to ma ko yu to no ye won nya se na me hwe me papa me hwe en ka so yo papa ye wo hwe ne ye hu na eye na su ne wu ni die hwe wo ma na wo mani bi ya da chon so be fede ni da se mi ya baba pa bi àmì ẹ̀ṣọ́ fakwata òdi ní bàbí afẹ́fẹ́. Hello. òdi ní bàbí afẹ́fẹ́. Andrew Sumeka amani tatase bi Sumeka. Andrew siya. Bako ebi na jẹ́ ẹni bẹ̀rẹ̀ wọn nínú kòbìnrin na ẹ̀yẹ family name na omisa kúrò yẹwọ sẹ́mìyàn ó sọ bọ̀ sẹ́mìyàn à ń jẹ́ àṣàlẹ́ ní ìwé èsì yìí ètò àmàmà fẹ́mi ẹ̀fà baako abòdì ní tiẹ̀ ni àmì ẹ̀fẹ́ omisa jẹ́ ẹ̀ náà náà fẹ́ màmá ni sẹ́ ọ̀rọ̀ pọ̀tì náà ọ̀mú fúri sọ̀nù wọ́n ti ní ẹ̀yẹ family name bí ẹ̀kọ́ sì bí ẹ̀yẹ mọ́kò òbí ẹni wọ́n máa sọ yìí sẹ́mi pàpẹ́ ní àwọn ẹ̀ńpẹ́ èyí ní sẹ́ ẹ̀yẹ̀mí àwọn bẹ́ẹ̀ bla lẹ́yìn màmá náà sẹ́ ní pàpà èyí ní pàpà tí kò wọ́n sẹ́ ní pàpà tí bí i àná ọ̀pẹ̀ ní ntì ẹ̀ náà ìdí ní ká ní sẹ́ èyí ní pàpà ntì dẹ́bí ẹ̀ máa náà ti sẹ́ ní ẹ̀ náà wọ̀ ẹ̀rọ sẹ́ bẹ́ẹ̀ bí ọ̀nà ní bẹ́ẹ̀ bí i àná mo máa rò bẹ́ẹ̀ sẹ́ ní pàpà ní sẹ́bi sẹ́bi àti tí èsì ayé dẹ́yẹ na òhun sẹ́ ní pàpà ní à na kó wà bá tẹ̀ nìyẹn. Okay, nyame ẹ̀ṣọ́ papa jẹ́wọ́ òdi ní bàbí afẹ́fẹ́. ọba kò nígbà. máa ẹ̀chá mpọ̀ blọ́fìn kwamo highway. Afilega. ẹ̀ka wọn sọ. Gbàgbé bẹ̀rẹ̀ náírà ọdún náà jẹ́ ní ìṣẹ̀dá náà ẹ̀dá ọba náà ná Amsterdam àti bí sọ̀rọ̀ ta kọ́ abúlé ìfúró àmúfò kọ́ àmúfò ìfúró ìfúró ọ̀mú Amsterdam. Náà wọ́n bá pè yẹ bẹ́ sọ̀rọ̀ sọ̀hún nínú abẹ́ ẹ̀yà tó gbogbo ìyá sí ní sọ̀rọ̀ bíbí ìní pàpà. Òbí àyẹ̀wò ní kúrá náà sọ̀rọ̀ bí ìwọ̀n pàpà kúrá náà. Yẹ̀tọ́ sọ wọ̀pá ẹ̀mí ìtẹ́mú à ẹ̀nípa ẹ̀níyà sọ̀hún yẹ bẹ́ sọ̀rọ̀ wọ́n ní ọ̀sán wọ̀pá ní ọ̀rọ̀ ìfẹ́ nù. Màmí sọ̀rọ̀ bí hàn yìí yẹ kó àwàlẹ́ à ètùtù tí yẹ bá ẹkọ bẹẹbi yẹ lẹbi kọ ẹni àwọn ẹni àwọn kó jẹ wọn wà nìyí àná tó lè ní bẹsẹ ní bá ní fún yẹ bẹẹbi ìdílé wọn wàlẹ ìdílé ní bá ní tó wọ túwé wọ́n ti àwàlẹ àṣẹ ẹni pọ̀ ọdún sọ́dọ̀ kọ́ àwàlẹ ọmọdé ọmọ akọ wà tí wọn akọ ní ìdílé ẹ̀yí ọ̀jẹ̀m tí ẹ̀hún ẹ̀dí ẹ̀kúrẹ́ ẹ̀mí máa ní ìdí ọba wọn káàbọ̀ ní wákàbọ̀ ní kọ́ àfẹ́sẹ́nu
no we am from man the fear and momentum and I'm not a mess for while come you never be no that's about time about what that say Yami Esha papa a champion brofen and some no ano edin yeah issue papa ahadi adimu besi said the TBI Brenna son say sorry enti ebusa penny Samia champion Shares Pepe and a little team no so I crowd Akoma Sports and ye day to us watching a da for friend yame and she shemidi Edemarcus Akoma FM pupa ni aba fo wa na ka dey o se se ni amom ya ba se sport corner sport na me wa sha lebu aba se se no de kam so for days me se ni kuri me ka ni na bedu aswa Akoma